lapha esikhola thina bayesa abamhlophe lapha esikhola uyesa uhulumeni lapha esikhola thina bayesa abelungu lapha esikhola thina kuyoshasha abamhlophe. Isiginci lesi kuze sifunde ukushuthe sakhona la ekhaya besishawa ubhuti. Ubhuti emdala emayidlala eqomisa la mina ngakhithini. Endame ebamba kanje mina ngibambe ethinini engikhombisa engayi ngalijwayela ithini ngelusa khona la kuNothebe inkomo ephuza la kuMathungu. Hayi lokhu ngaya naso isiginci. Ngaya naso ngaye ngangena esikoleni lapha eMkhandweni. Ngihamba ziphethe ikani lami leli. Kwaya nje masengiqala nje sengikhulile sengelusa inkomo seqala. Sakhohlisana la seqa saye emaplazini kwaMadabula. Fike ngasebenza kwaMadabula sifuna uphayinapha saqashwa nje sonke sifuna uphayinapha. Mina ngathi ngifuna isiginci kumlungu angizuhola ngifuna imali yokuthenga isiginci. Isiginci siyimalini siwu R7 oponda abathathu neshumi. Sebenza le 7 months mina ngaholi leli 10 ngibekele ukuyothenga isiginci. Masithenga isiginci. Ngibizwa abantu mangifika kuhlelwe kuphuzwa lapha nami ngama-photo usa kapha kuleli tafula kuyothenga ushwala iphoto uzibeke ngaka ngiyosishaya isiginci utshwala ngisakuthengi mina engiyaphuza nje ngesiginci. Kwafika inakhuza amagugu esimanje la empangeni ezohlala. Ngacela mina kumthemba bathi ayisacela ukunivulela inkundla la nihlale eqala. Wathi uzohlala wena mfana aqala wathi nasi isiginci sami ngani. Wathi uhlala ehloboni uthi ngihlala uMaskandi wathi hayi wosa. Antu basashuna bona bathi angidlaleka hayi ngisiphaxa bona. Awukoba ukuhamba kwami kuye eGoli. Ngatholwa unakhuza uMaxwell Mngadi sawukwakha iSuper 10 naye. Mina ngifuna ukwenza lo Maskandi bona bafuna njaye vele nta ukujayiva kuyangehlula mina. Ngithandela uMaskandi kwaku 1971 nawo. Aqala lapha. Yahamba indaba. Senze album kwayengakabikho ama-album engakenziwa kokusenziwa ama-7 singing. Mususebenza 6 years. Thatha lezi ingoma side 1 no side 2 ukhohlwe wenziwe LP. Imali ke khohlwa imali uthi kwakholwa into ongayazi nje lo ujabule wena mawuzwe record lakho lihlala kuma record shop noma kusahlaba itokofela uthi hayi ngikhona na. Oliso nje lihlala kuleya musu uthi hayi uright. Kuthi kufanele uhole hayi. Sasingazi ukuthi uyakhokhela lento. Ozakhala emini weSamson yaziswini ukulutha ngiholanga. Ongiyami lenduku ngayinikwa ubaba ngiholanga. Onselelo angiholanga. Ama hit lutha ngithola next. Sengazefe njengenalutho kodwa ahlamba namadoda akhila nemisi koMagoli oThekwini wena mneo ombayaya kuna next kodwa ngifuna ukuxwayisa laba abalandela ngoba nabo uMaskandi lo sebewuthatha sengathi ifame thina besingawenzi ifame besiqhudelana nje nonke ubani umzwethu secula uMaskandi akakwasi ukushaya isiginci akakwasi ukwenza lutho. Uyabhonga nje usecula uMaskandi ngoba bona sebaqhamuka sekunemali. Manje uMaskandi usabalela ukwehlula nje. Ngisho amantombazana uMaskandi impeshile emnegencini angiyekanga nje. Isikhathi 45 years ukufield. Musu uqedi i45. Ukhishwa isamba. Imali yami yempesheni izongena nje namhlanje le 500 kaGwaya banginika wona banginika wona njalo nge25. Umfana umzofika emphathela ukwaya uhambe ntambama. Engiyireceive khona bayibamba lena banginikeza ucash engange30,000. Asebethi bazonginikeza njalo nge25 imali engange500 ukuthi ngiphela. Lena bayibamba igade mangicwayiza ngasabheki. Khona into okufanele beyigade thina besicula ingekho. Sibeke nje isizulu thina besithola ukufa i-drops. Besithola i-drops. Bona i-drops ayisekho entombini. Sebe bathola ingculazi bayafa. Kufanele beyigade lonto. Bebathanda abalandeli babo umuntu uma umculi uyena mlungu wakho uyena othenga icassette lakho ukuzibena imali.
fanele umhloniphe umuntu ube ne-respect lo muntu ngoba ngeke kube lutho ngeNdiya ngisho ngawathenga iNdiya lwacwasa i-record shop ngeke lwathenga le wahlala endlini azothengwa abantu manje umuntu mina ngibathatha njengamaboss kimi nokungayitsheli futhi nemali lengikhuluma ngayo batshela bengayibheki imali kunzima ukukhanda igama ukuze wasiwe kunzima ungakadayisi nje ukulakha nje igama manje abakucabangi lokho leke ngencane mayiziswe nje kufica umthengile umhlala emotini awuyadayisa uyolwa enkaphaneni inhlonipho ukuzithanda ukuziphatha kahle kuphela intombi inqonywa ngempela ke mina la endaweni kulolu khalo lushaya ngalonke liqala phansi kanye ngakhipha phezulu iround nje ziyasana futhi ezinye iganile zayiqala uqoma la kimi khona la endaweni hayi le masweni la endaweni bazothi ngikhuluma kabi ngoba mhlawumbe lento uyisakaza mina nje ngathi anginahulumeni ngwakhoza nje angasana hulumeni futhi angivisa nje ukumasi nje ngoba sinje imkhuba yakhe kufika abantu bokuhamba la basidayisa iparade masiqoqela bona ubopha thina itaxi asidla yona inkulu ku2000 ukushaya imali engakanani akakwazi awukho emabhukwini akhe kodwa uma unikezwe isheke le3000 rand ulala la kuwe ngempela ulala la kuwe akakwazi nje ungabekwa abantu lapha nememceme ubani ongayakwazi kodwa uyakwazi emalini yakhe engakwazi esiyekelela silwazi izintuthwane phela lezi ingoma yakhe ingakaphumi sebedayisa 10 rand 5 rand wena ungena ngamalini estudio 16 14 uzobhadala abantu abakubhekayo bhadala istudio bhadala engineering uqale phansi usayo press malini ugcine lapho ungatholi lutho kusanjelwa abafazi anti mina emsakazweni baye ukungihlala nje ngiqalwa ikuhlala leke ngencane obo lapho otshata nongisi bebengandlala ngoba ngithi nguntombi zendawo ayisala ziyaqhulula ziyasengwa zenkomo ngoba kungasiziphi ziyasala lezi ngane nezami iswele la ekagcwele umzukhe akuhlawulwa akuganile wena ukufaka esikoleni kubuye ngesisu kuhlale la kuhlala unyaka wonke kukhonana nengane kuphinde kuyoqala phansi ukubuyisela esikoleni uma ngithi nguntombi zendawo ayisala ziyaqhulula ziyasengwa zenkomo ngoba kungasiziphi bathe ngithuka izingane ngithukana uboniswa la kunseyana sekumithi qinisa abalifuna abantu abalifuni ngempela angiyiboni umuntu engayibukisa kuhulumeni ngathi angasiza ngayisiza uma ungeyinhlangano yakhe ake ngibeke nje kanjalo angiboni nje into esingayisiza uhulumeni ayangiyiboni into esingayicela uhulumeni esenzele thina baculi angiyiboni ngaphandle ukuthi nje la ikhuza khona izimpi zakhe eyonifaka khona enikeze lo 50,000 oshawa oqeda 6 months ningawutholile na ngoba nalento ngazenzela mina ngingedwa akusho ngomuntu wathi asiyenze lento mhlawumbe ngiyothola umfunzo ngawo ngelinye ilanga hayi ngoba makufika ukuthi angikhanda ingoma le manje ufuna ngingene endlini into sesingisayo ngibhemele sangiyami nje ngeza lamaphoyisa inkinga ngeke ifice ngiyayibhema kodwa wasilimaza mhlawumbe nathi sadunyiswa yikho nje olindiwe besimemeza okhansa sobhodloza asazi ukuthi abelungu babefakani ngoba bungasilutho wena uyihlalele hostela nje umfana ngaqala ukumthatha ukumsekhona aficana nonakhuza la eThekwini ubheka umuzi nganyuka naye kwakhansela kwawasha ibaningi kwawo isikolo setapa lo mfana wami umswandile nganichazisela nje indondo isafika thina ngesikhathi sethu soqala ucula bekuba ilokho ama-gold disc kwenziwe icover i-record legolide kubekwe iy'thombe zakhe eceleni lokhu kwey'ndondo kuyafika nje lokho kuthiwa ama-Howard yini amasathi ma-Howard angikwazi nje ukukubiza-ke le brown ngayibona sicutshiwe nje singamakhehla le enehawu sasiyithatha siyithola kanye nabo bhodloza ngokuba badala kuthiwa yini ama-agents yini ya ama-legends nale ngapha yokuba yi-legend first le yani 2014 ngayinikwa umsakazi wase eShowe eSululand
leya isitifiketi lesiyasihamba naleyo kuba yi-legend leyo ehawu kulezi ntathu ama-gold risk kalapha ngaphesheya kuloya mama omncane ngoba ngiyakwehlukanisa engabe lana ama-plate lana kudala la omashiswa ilanga ilokho mhlonishwa. Okay baba, ungathi ngokusebenza kwakho ngesigini zonke idinga eziqondene nangokusebenzisa imali wenele ngakho? Imali ayikazi yenelisa mfowethu, angenele. Ngathi khona umlungu nje lo wasekuhluma, cha angimhlukumezi impela. Wathatha ingoma zami ezindala wangiphindisa zona wayirekhoda kabusha ngaye wazenza ama-DVD wakhala wemuka iphepha ngaze ngolele nje yi-1 washona phesheya. Wasekuhluma la kusebenza khona uPatrick uyazi lo mfana. Angaze ngolele nje yi-1 angase msho wangenzisa ama-album amathathu ama-DVD lutho nje isento wayiphuma kanje kuze kube manje ngiyaya lapha eBulu bathi ngumuntu kaCraig kanti besijoining venture laphana yibe bebethayisa ama-record isolelwa yibe bangitshela isitayile engasiswa nje manje imali ayikazi yenelise ngoba bakushaya ngisho ufile bafuna uzufa.